WMLA ka maulai ba PT South kami ha ka khat phra tarek ujimang ul bateng ban ai ki jerap she ki nong maulai ha ka ba ha ka ni ka kinti ul ai jerap iki asha jong ka maulai mau yong japung maulai mau yong rim maulai mau tawar bat ka mau siat khnam ka jing ai jerap iki ni ki asha ka long da ka pisa shu ni WMLA ul ai jerap pisa ru iki kat tu ka ni ki shnong ki babu iki community quarantine center bat ki ni ki shnong ki bla yo jerap no ni WMLA ki long ka maulai kan masar bat ka maulai yorong heb di hadin mana yang jumlah mana syai dan punya apa beda ke dong dan tentang juga jidat dan syai. Dan kadang jumlah tu kalau mencium ni kita sokomen, nomor kali ketika por kebanyak yang juga kalau kamu mereka mengenai kebanyakan. Di kamu tak mungkin syai ni, kemudian kadang jumlah ini syai kiri maktu atau beda bakal jika kerja jumlah nak mentah kalau banding ini Jepang coronavirus. Bila long di sipai cuma di COVID-19 warrior ini kita lagi sipai makhluk. Nak lagi jompi kalau nak lagi juga yang ai kelai kepang nak lagi kebensim kalau ban syakri nama tak kalau sipai bahap pada bagi jumpa dia. Di hari ini sini mentah kalau bang Sokmen bagi Asia. Kasha ke nong kuwaina ki nong trade ki berapa jong ke India batu ki berapa lagi kalau di sini mata ikan sepang ki Asia ikan sepang ki Aganwadi ikan sepang ki doctors yang pengen ki nurses ya ikan sepang ki paramedical staff kumjuru ki badai jadi buat boy buat girl kita jadi parok ki bidi ganda makhluk di bersyakatam juga mau ki Asia Orang ikan mau dia syah ini semua. Oba PT South kami ha bakran bakari khasi channel ulang bakamunong mi khamat open pau ke jingya ro ya baro ki rang ba shnong ka shnong ki blatre shitam bha bania khon ban light na jing sa priyanka khlam coronavirus oba PT South kami ula bandra bakum ke jing tre shitam ki rang ba shnong la dan kam bandan ka sngi ki rang ba shnong ni ke headman de ai lo ya ke jing tre shitam jong ki dorbar shnong ha ki ni sngi menta ki dorbar shnong la tre shitam ha ado kata-kata di blame kurku kolong yang nampak ki borok ki dor basnong kemudian buat jang mulai konsi buat jang jelahi borok kami nak ai ki jiko jikia nak ai kebensim kolong penyerap nak benta ka dong ka bagi don kam dan kam tam to ka first phase mana kami nak yang ki dor bar ki balik kam ka bakrau kolong ka wei kolong ha ka bade kumtu kolong ban pe ki bedok ki besuk bami asyu bade trail kita ya belah yasni dor bar ki lele paling sokmen kalau orang ni betul asam hikau kiri lekam dan kristom dorbar. Dan mata kawan sudah kau bentang ke bagi dorbar kita kristom, hak beri bagi ni quarantine center. Ni sokmen dah mulai konsumsi. Pada kalian jongki orang jadi dorbar senong kita kristom ha. Macam biang di quarantine center. Kau lagi di community hall, lagi di kelong haki school, lani hamda college mat kuih. Dengan sokumen nak kalian juga terustam, berkumpul long matahi long nak kalian jongka Deputy Commissioner East Castle nak kalian jongki nak kalian video jungi, nak kalian jong masih jungi sokumen juga mulai, kumpul long matahi mulai, kalau organize bah hak berdeh mana kadaban pet nak mataki bahaya bersam jungi, ki samla jungi ki buan napok North East berkujuk napok ni, bentah jong India hi berokwe.